Pozdrav z ruského kerestúra, z dvora školy Petro Kuzmiak, kde sa na ljetnej scéni zmenjujú špivače i tanječníky zo skoro všetkých našich mestoch, odnosno zo kulturno-umjetnických društvo, ktorí majú dzecinski sekciji. Tak na Červenim Pupču nastupili dzeci z ruského kerestúra, Kocura, Verbasu, Đurđova, Nového Orahova, Nového Sadu i Mikloševco, ktorí Červenomu Pupču dávajú medzinárodný charakter. Nažalj, toho roku na Červenim Pupču vi ostali novi kompoziciji, poneže na konkurs javeli malo novi špivanki. Ta zmis Červenog Pupča, odnosno programu, tvorja nastupi dzecinskih ansamblov z naših mestov. Červene Pupče počalo na 17 hodin, ali naš najstarši festival ruske kulturi Červena ruža počal na 16 hodin i 30 minuti z otveranjem vystavi podobovih robotoh švetovo poznatih naivnih maljarov z galeriji naivnej umetnosti u Kovačici. Po zakončenju Červenog Pupča programu predlužuju starši amatere z naših kulturno-umetnických društvo, poneže počínaju od Huki Rovnjini, ktorí toho roku počnju so zmahanjom špivačov amaterov za najkraši divodski i leginski hlas. Programa na Červenej ruži se predlužuje i na jutre, už na 10 hodin počne keresturski sajam, a potom i sportski baviska Jaša Bakov, a na 20 hodin svetočni koncert. Na koncu mi ostavaljem povolač všetkých patračov, že by prišli do ruského kerestura, uživali u programi i počustvovali to tu festivalsku atmosferu.